Аҵарауаа зегьы ибзианы еицырдыруеит аҭоурых аҭҵаара аус аҿы археологиатә ԥшаарақәа ҵакыс ирымоу, дара рыла ауп иаҳхысхьоу ашәышықәсақәа рҭоурыхи ркультуреи рдоуҳаи зеиԥшраз шышьақәдыргылоу, ари аус ду инапы алакын Гьаргь Шамба. Иахьа Аԥсуа ҭҵааратә институт аҿы имҩаԥаагоу жәларбжьаратәи аҭҵаарадырра конференциа Кавказ аматериалтә культура баҟақәа рыҭҵаара апроблемақәа захьӡу ихьӡ зынҩылоуп еицырдыруа аԥсуа ҵарауаҩ, археолог, кавказзааҩ, аҭоурых-ҭҵаарадыррақәа рдоктор, Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет апрофессор, Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа академик Гьаргь Кәыҷ-иԥа Шамба. Аԥсуа институт аҿы итрадициахеит ҳаԥсуа доуҳатә ԥсҭазаараҿы инеидкылан ҳкультураҿ, ҳаҭҵаарадырраҿ зылшара ацәоу зырҿиара амҽхак акыр иҭбаау, ҳажәлар рҿахәы аҳәаҩцәа ргәалашәара, рџьабаа пату ақәҵара, русумҭақәа еидкыланы рҭыжьра, аԥхьаҩцәа рыларҵәара. Гьаргь Шамба инапхгарала археологиатә ԥшаарақәа мҩаԥыргон Ешыра, Ҵабал, Абӷархықә, Очамчыра, Атамшь ҳәа Аԥсны аҭоурых ҭыԥқәа жәпак рҟны. Иара авторс дрыман ҩышәа инарыцны аҭҵаарадырратә шәҟәқәеи амонографиақәа ԥшьбеи. Гьаргь Шамба ареспублика аҭҵаарадыррақәа ракадемиа археологиатә комиссиа напхгара азиуан. Иҭҵаарадырратә усура анаҩсгьы иара еиҵа иааӡон археологцәа қәыԥшцәа. В 1948 году он учился в Гутовской 8-летней школе. Я его помню как такого плотненького, кучерявого, черноволосого, такого и подвижного, очень такого живого парня. Он в футбол хорошо играл, а Эмцакеча, который традиционно там принимал участие, и шутил с его жизненным путем и деятельностью связана также и моя судьба. Аконференциа актәи амш аҽны Гьаргь Шамба иусумҭақәа ирызкны ажәахәқәа ҟарҵеит аҵарауаа, дара зааҭгылон археологиатә ԥшаарақәа раан еизигоз аматериал акыр ишарбеиаз Аԥсни Кавкази рҭоурых. Жәларбжьаратәи аконференциа аусура иалахәын Москватәи, Санкт-Петербургтәи, Владикавказтәи, Шәачатәи аҵарауаа. Гьаргь Шамба ԥшьынҩы-хәба шықәса ихыҵра иазку жәларбжьаратәи аконференциа аусура хнаркәшоит ахәашаҽны. Даурин Аԥшьба, иналагәхаа Аԥсуа телехәаԥшра.